Evo me opet Udabović. Momci, pozdrav, kako ste? Pozdrav, Dado. Može li se? Je li neđe ovamo? Dobar dan u kuću. Dobra, sreća, da. Kako je neđe, brate moj? Evo, pržene kurimo da. Što si ovo radio da rat, molim te, hoću da mi reče Priđi malo. sve redo. Evo ti je čorba. Od čega čorba? Od gofa. Od golfa. Od čega? Vidiš od golfa? Od gofa, Dado, od gofa. A golf, ona riba. Jesu, lovio prije. Dobro. U Cinji. 56 kila gof. O, Rekao, daj mi glavu i rep da napravim bazu samo, pa ću ja napraviti riblju čorbu od ribe i stavio sam samo bazu od gofa. I ubačio neke jezerske ribe, krap i ponešto tako znam ja to. ona se vidi lijepa, čovječe, promuti to jednom da vidi. Majka te robi. Aj. To je miris strašan, Dado. Jao. I ovo prži malo. A reći mi koja je ovo riba sad to? Ti poznate, Dado, ova? Ne, ovo nije iz jezera naše. Ne, nije. Koja je ovo? Ovo je iz Buljarica, Dado. Iz Buljarica. Orada, Dado. A sad bi ti nešto rekao, no neću. Koja veliš? Orada, Dado, iz Buljarica. Orada. Pa valja li to neće? Sad ćeš probati. Probat, a? Mogu mi je lijepo. E vidi ovo sad da ti reče. Reći. Jao.